Kublai pi baro, ni pedang sampai pi syakani ketuk kubor jengi upek nor cable news. Hashwa bengin sedang ya ki kubor dengan kejan miet ngene hashwa skimat bukongsan jongko kubor mentah kejan miet. Syongkun kejeng rakhe kejela ya kesingyo landuat ke bahinyo puhinyo. Ajeng menjur ulat ke artili di bel ka Khasi Hills Autonomous District Council. Lum jingelang ka Khasi Hills Autonomous District Council ikisnong kibidan jing kaja ba kejela asam. Kem ki pulet ginong ilam bagid khot ke NLCN ke kenhun ke ngatiar ke batamai. On one way ronan kiting bat ki kenhun tem na keleng ha ka Cherry Blossom Festival. But serta ki patba bajabo bat semayutong ka parking lot akle yodo. Kumba julong malaka senem menta ka senem ru ha ka khatsan trek unailar ka jela Meghalaya rengkat bat karihi barok kawai. Kala rakhe ka singyo la loj ka bahinyo puhinyo jong kari. Kajing rakhe ke bahe bat ke basyongkun ha ke jela Meghalaya kadai ke bela penlong ha kanong ba shelong. Ya kajing rakhe ya ka sniyo la lut kari ha kanong ba shelong la penlong hamadan polo shelong kumaju penlong mana ke senem. Ha ka ba menteri rang ba ke jela Konrad Kongkal Sangma kumu kongsan ula penher ya kalama lai rong kari bat syem ya ka Rashtriya Salute na ki khat prat ligi kenhuan ke bela syem benta ha ke jingyak pari. Menteri Rangba ul IT ke Arts and Craft Village Award cakasnong wa ken East Khasi Hills halor gejing penek kitiar kitar tenrai bat kitiar tem tiar put tenrai. Kasnong larnai ha West Gent Hills halor gejing shna ki kiau kendau yong. Kasnong pahambir hari boy halor ki kana peteng. Kasnong tangmang East Khasi Hills halor gejing than ki shelia da usiet. Kamairang ha Eastern West Khasi Hills halor ki kam thodor bat shna modor bat ka Amenda Grey West Garo Hills ka bala benanam halor ki kam stajing shna da ki ding bat ki mau. Konrad Kongkal Sangma ula samru ek State Literary Award jang senem Arajar Shipho Syau Dr. Yarrington Karkongor Bamkwa Hedwar Ublay halo kejing tho ek kot khasi ka nongrem bantai bat te song ek yeng kesem kari bat gejat benriu. Bat UBS Bangshal Bamkwa Hedwar Ublay ubat tho ek kot Garo Sonajing. Ya State Literary Award jang senem Arajar Khatway laai Syau Dr. JS Shangpliang Bamkwa Hedwar Ublay halor kot khasi ka Khat. Bat Llewellyn Armarak halor kakot kebulat ho hakaktien garo kebakerteng paket chamrangi agana. Hagini kejeng rakhe la samru ikukusnam shkinong job hakamarch pas hakaba ka Holy Cross Secondary School nong mensong kelawan Belingkong ka Adventist High Secondary School kelawan Baar bat Kanongra Presbyterian Secondary School kelawan Balai. Habakaran kejeng rakhe Menteri Rangba ula penpau badan kam bandon ya kejeng songsuk ban kentio kayok kakot jong kejela. Bat ula klei shpoteli gejing kular shopat ba kejela bat proyek dak yaki thong jong sarkar hadi hisan senem banwan ban ai kam ai jam om tang yaki san langot nrai ban pen urlong ru yala gejing ang nuat ban penlong ya Meghalaya ka babet babiang nadong syadong ki shpoteli gejing kular Menteri Rangba ki kenthop ban snai gi surok ki babha ban penpoi kor umbam umdi haman laki yeng gejing ai ka boarding ka baklem don jing thot gejing penyo kor internet abarok ki snong gejing ai yeng shikbere hok ban yo kajing penbiang ya kajing dan kam naga bentagi kelong nado keberang don hapok ke kepok jang ke kemia kapuli puthi ke bejanai kakot ke khia ay baro ki madanel akai naga benta baro gijat jingel akai bat kijing tei ki bandan kam ban kentiu ke riti ke dostor bat iki samla ke jella. As we emerge from the jubilations of the 75th anniversary of our independence, India is providing leadership to the community of G20 nations. I take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, for his leadership and vision. India is on the verge of becoming the world's third largest economy and grow to a size of $5 trillion. In resonance with that prediction, the government of Meghalaya has set a target of making the state a $10 billion economy by 2028, thereby doubling our GDP. I am grateful to the 38 lakh people of the state who have reposed faith in my government and have trusted us with governing the state
for the next 5 years. This period of 2023-2028 is a watershed period for all of us. The formal talks between the HNLC, Government of India, and the state government are making steady progress. I urge all citizens and organizations to continue to collaborate with the government in preserving the peace and harmony in our beautiful state. Our government is committed to resolving the dispute in the remaining areas of differences. Lampi, Bordwar, Mortama, Desh Tumriya, Block 1 and Block 2, and Pisyar Khaduli. 72% of our population is below the age of 35, and about 165 young Meghalayans are entering the workforce every day. It is my foremost responsibility to greet these youth with opportunities for employment and empowerment. The government is finalizing a comprehensive blueprint for making the state self-sufficient in meat and fish production. This will create employment opportunities, provide nutrition, and contribute to economic growth. The textile sector provides employment opportunities to the hard-working women of the state. To support these women, a program for building common facility centers and providing inputs and machinery in all sericulture clusters is being launched. BSF led by Commander Vikash Kumar. A round of applause. Following closely behind is the CRPF led by Commander SIGD Anand Mehta. Following closely is the 1st Meghalaya Battalion being led by Commander Sri Jimbad Sangma. Following the 1st MLP Battalion is the Tripura State Rifles being led by Subedar Pranjit Devarma. Ladies and gentlemen, approaching the city, following closely behind is Holy Cross Secondary School led by Commander P. Bankir Maukhew. Sanda Kerman Pingro. Approaching the saluting dais is the NCC Boys marching contingent being led by Aiborlang Karjana. Following closely behind is the NCC Girls led by Commander Peliki Lindo Nongrum. Our Scouts and Guides is approaching the saluting dais with Commander Tanmay Bhomik. Approaching the saluting dais is Laban Presbyterian Higher Secondary School being led by its commander Jasper Dingdor. Approaching the saluting dais is Little Flower Secondary School being led by its commander Manuel Baglari.
Ladies and gentlemen, Siasam Rifles Horse Contingent ARPS is approaching the saluting base with Commander Miss Joan London Louis. Of the striking display of the parade at the 77th Independence Day celebrations here at Geelong, the result of untiring efforts put in by the contingents and drill masters. Ha kasian kebenin kong ka Pathar Khama Civil Subdivision ha ka khat santri unailar arhajar arpulai. Kala rakhe ya kesinyo la luat ka bah nyopo nyau jongkari ha ka balaken tiau ya ka lama lairong jongkari bat la penbuat pat da ka penlong ya ki program ki boper. Ha ka jing rakhe ya kesinyo la luat ka bah nyopo nyau jongkari layo bansaki ya ka program ka penlong ha ka Pathar Khama Civil Subdivision. Ha ka ba layo ban rakhi ha kasian ka ban ningkong kum ka Civil Subdivision ka Bapura. Ha ka ni ka jing rakhi lawan ban kentiau ya kala malai rong kari do ba sostenis sotun UMLA ke Jirang constituency kum kongsan. Ha ka balai don lang ba MB Tongper SDO Civil bat kibai. Ha bakran ne kani kasini ba sostenis sotun ula penshash ki pat ba halor ka thong ba gajing trekam jong sarkar jilla ha kini ki kandiat snam kam tam halor gajing temu ban pentrekam ya ki lat penroi boper ki ban penmentoy ke jilla ba ki pat ba nong snong ke jilla Meghalaya. Nalor ki kam penroi ke bela bedap ban penurlong ha kini ki kandiat snam ki bela lait. Ula penpauru bah ki kandiat snam ke sarkar jilla kelala ban penurlong ya shibun ki jing terang jong pat ba ha ka bedai pegilat penroi boper na duk surok ka jaka sumar bapaka ka jing penbiang umbam umdi ka puli puthi bat kibai. Ha ka jing rakhe ya ka sing yo la lot kari ha Pathar Khama Civil Subdivision lasaki ya ki program ki be ipu ipeng na duk jing ya march pass ki cultural program bale shimbanta di school ka than Pathar Khama ka jing kun ya ka football ka cricket ya ka bala penchong shit ki pat ba kri boy sapngi ki balawan bane shimbanta ha ka ni ka jing rakhe kebasan Bakago Jirang Government Higher Secondary School dalam Taimis Jeribun Walang. Ginonro yata contingent number 6 Joko Umrit Presbyterian Secondary School Boys Balawalam ka Ibasta Bayad. Thank you. Nanta kabut sa contingent number 7 Joko Umrit Presbyterian Secondary School Girl. Bidon kepada Ibadullah. Home and political. Ilamat iaga syongsuk syongsngan haga jela jungi. Bankan klanya ki bot kulit dan syen ilala bantung si hajar si pongut ki kulit. Ka sarkar kala menjur banbu inyau teli ki border outpost hagi tan kaput bat ka Assam. Bankan klanya ki boriada ki tan kaput. Kasorka Dangshen Galaminjur Bantau ya Directorate of Forensic Science Banpin Klanye ki kam forensic hagijala banyarap ya ki jing rai penrem bat jing pinstom ya ki nong kam bian ilas dangru Banpin Klany ya ki jing ton kam jong ki kulit kintup ya ki jing tei ya ki ying shong kulit aki district repair Kaji ekran yesu kepada HLC ke sokar India ke sokar jela kalayat syakmat. Ije ekran gelas dang bagi sokar jela kermen bagi jingis selok bagi HLC kan long bersaiso kenang bangin la banwarra eka syongsuk syongsengan kaba syirta hak jela.
Ka Executive Committee jang ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kasingi palai jang ka tayo. Kalalit ye kendo yulat ka jala Uphagu Chauhan ha Raj Bhavan Shillong ban ai kublai halor ka jing ai jing menjor ka Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Control of Market Act arajar arpuway but ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill arajar arpuway. Ya kini ka kanhuan kabalalit ikandu yulat ka jala layalam do Chief Executive Member ka KHADC uba peniat Sing Siem. Ha kabalaidon lang u Deputy Chief Executive Member uba penchengan NCM bat ki Executive Member jangka Council. Uba peniat Sing Siem uloong baka Council kadap de kejing sngongo yulat ubal ajing kerjaan bat menjur ya ka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Act arajar arpuway. Bat ya ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill arajar arpuway. Ulang bagjing menjur jong ulat ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Control of Market Act kan long kejing kerku ke bakrau kinong rep ki bahap hapok kejing kemi jong ka KHADC. Bat leng bagenegaan la ai bor ya ka Executive Committee bantau ki rules ban penjanai bat ban penbahai kerukom trekam ya ka dia ka thiet haki yogi hat. Kenang bagan omdon chu kejing cha knyot ben ya kinong dia ne kinong thiet bat kumju kinong rep. Halor kejing sha ot kilo ki mar rep jong kinong rep u CEM ka KHADC ulong ba menta kladon dakaan kumta kino ki ba penkanya kaan kin sha penstom kat kum ki kendon an. Bat ulia thoru baya kejing ot kilo ki mar rep jong kinong rep la sedang hak senam arajar kat saw da ka Executive Committee barem jong ka KHADC. Tangba umshimla kado AA ka kerteng jong CEM ubalayalam ka Executive Committee hakato kapor. U CEM ulong ru ba kadai ka jingjop ka jat benriu balayo ka Land Act ba long try shisha ka khandau ka siap ba ulong ba wala ka District Council Kladon palat nyo posnam. Henry day menta ka kenti balayo ka Land Act ka ban long ka jingker ku ka bakraw ya ka jat benriu ha ka jinong try ka khandau ka siap. Uba peniat Sing Siem mulitho bagiladon pratligi bill ki balapan phai biang ki bakentup ya nyautligi bill jong ka tanat ilaka bat kawai ka dei ka Clan Bill. Komta Shen ke Executive Committee kan sa syong jingalang ban penbet ikijing duna. Bat hadin kania an sapa biang sya ulat ke jela na kebenta ban yo ya kejing menjur. Ningkong iwan ban ai kublai ya governor na menta ka we ka bill ka badang syuyo e kejing menjur dang Shen kata ka de ka Khasi Hills Autonomous District Regulation of and Control of Market Act kaba lalong an menta but kani ka ak kumba menela depan brief shifi da EM in charge jong ka market i congress bakalong ka badon kam hadu kata-kata kani ka an namar ba habang ipai ka jing long kerpang jong ka KHDC ke District Council hangi po Meghalaya kaba pek bakmi yaki riti ki dustur khamtam ka yo ka hat ka khai ka khabar ka de ka wei ka benta ka subject ka ba ka District Council ka pe te bat kani ka bai de ba ka yo ka hat ka don jing te ba ki bre jungi khamtam ki nong rep te ka jing yo jungi kani ka bill ban asan do governor bat menta kala kelaan kan long ka jing ku ka ba crown nam ta ki nong rep jong kini ki santali ki district ki bahab ka jing pe jong ki KHDC namar ling ba kani ka act la aibor ke executive committee banwanra ki rules kumno banang kampen janai shushu banang penbahas shushu ye ki rukom pentrai kam ya ka khai khabar ke jing yedi yathiet hayo hahat lada ka long ka yo jong ka District Council lane lada ka long ka yo jong ki hima ki bodon kamtam ngi pe tangini ka yo du ka long ka we na ka yo ka bodon nam ka bala pau bha bat ka bangi jutip kum ka jai benriu kayo kaba pen bit pen biang kaba pendap kalong kuka pliangja ya ka jai benriu khasi te ling ba kani ka agru ngi sungthu bala ban wanra kini ki kendon ki rules banang kham penjanai jing trekam hakani ka yo te bat ki ki yo ru ki bala nang kha la nang mi khamtam hadin ka jingwan jong ka klam COVID-19 ka bala penlong le si ki babun ki brio ban seng ilal ki jong ki yo ki bentawa pher te kani ka andru kan kentup lang ya barok kum kini kijat yo ru kanang makanam don ka jing sha le ben ke sha nyon ben la da ka long yo nong die ne nong thiet kham tam ki nong rap bat ki we
te kata de beningkong kabaar pat ngi keren ru ya governor hakabai dei ba kini ki bills ki ba la pha shani hinrei la pen phai piang daka expert committee jongka DCA but ye kini ki bills ru ki ba don menta hangi ban penbit penbiang ban pendap ejing duna but ye kini ru shen hi nyau tuli ka dei ka bills jongka ilaka department but kawai di ka klan bill te but nakalian ka isi ka bamenta ngin shong meeting no marmar ban yo ban penbai ini jingduna but tang shudap ban penbai ya kani ka jingduna ka be dei kini ki pratli ki bills bla penpai da ka DCA ling ba ka expert committee but ngin yo ban pha biang ban ngilai kren yo governor ba habai dei ba kani ka klan bill ru ban ai ka jing menjur but ka basutenat bakum ka isi ngiwan bani kendu governor bangila shongkai slam ba ya ka ba ila penpau ya ke jingkemen ya ke ban ai jing trelang ban ngikum ka council baru ki babun ki bills ki ba nginang shna nang ni shkhmat menang regulate nang ni ban legislate nang ni shkhmat hapo ka house nakaliang governor in ai ke jing menjur kita di ki tu kan ni but ka balai pat ke bangila invite ru ya governor nam ta ki kindon ki program jong ka council let's say ban inaugurate ikinunu ki project jong council hakini ki khendiat por ki banwan but ki benai banwan but nakaliang governor ru la long bakloi ban penpau ita ka jingkemen bai kwa banwan ban yedon bentalang bat ni hakta katau ko long bala pi pe ba ka provision juga six shield the only authority to ascend all the bills regulation is the governor takada ko jingwan jungi ka long ka courtesy visit yei bat ka jing sungu respect yei namar ude constitutional head le singala banong ka jing di bat ka six shield bat ngilai or ban brief khendiat kai ka district councils ngiron kan mur ki members ki shnong ki hima ki raj ki dong baro ki hap hapo ka jing pe jing ni jungka district councils but ngidon la ka jong ka jinglong ka jongi ba kerpang ka ban safeguard ye ki traditional ki practices ki custom ki jongi leng ba ka zikshidel bagistunat bo gubernur ula smutu ba ka jing dei bat ka kamram jungka district council bat kumbala ong siam kanang beteng ka jing dei ki jongi kam tam da don program nginang yo ban invite ye kanang bangin yo ye kapan nawada ka jing chan bat gubernur Da ka jingtmu benele ban penjana ya grukom trekam jangka child helpline service hagajela. Hagala sing uble jangka tayo menteri ketenat social welfare gejela Meghalaya uba polengdo. Ulapan bena bagi sarkar jela kalarai bantungkam ya ki samla haki khatsau tuli kerdan. Ban penjana ya kini kesnat jangka sarkar jela ban ajing erap ikitu ki bamat ya ki jing boper. Uba polengdo habe kren bat kilat patai kubor. Ulaong ulapan pa wajing dokumen banla ban penklan ya ke child helpline service kebagi padba ki phone number iwe not kendai pra. Hagba ke sarkar kelamang bantungkam hakikat saut liki pos neki kerdan kenang ban penyat renti ke jing hajing syakri jong ke child helpline service. Uli itu babaro syakata ya kane lakmi tang da iwe child helpline administrator. Bat mentar ke batung kami ki khat sangut kan long jing job ke bakrawe ke tenat ban penklan ke rukom ai jing syakri ki khat sau tuli ki post ki bathamai ki kentop iwe IT supervisor shpongut ki call operator iwe nong trei ban trei bon jat ki kam bar arngot ki security guard uba poleng do ulapan pa ke jing kermen bada ke jing thung kam shosho ki nong trei kumta ke rukom ai jing syakri kan stat bha bat ki call operator kan la shisha banerap haklenti ke babiang yakitu ke badan hap pedeng ke jing Uba poleng do ule tho bahaga sarkar kala pentre kambiang ya ka women helpline iwe pra iwe. Baladep banbu ikitiar gitar ke bathamai bat ki kor ki bor ke banerap bahaga ban lap ya ki call ke bayo pediang. Bat ban lap ru ya ka response system. Bala pentre kambiang ya ka website ban la ban ah jing syakri ke babahatam ya ki patba ka jela. Women helpline which is 181 women helpline. And I would request you to visit the Directorate office because we have installed latest gadgets and machines which will help to track calls and also track the response system. And also there is a dedicated website which has
been activated in order to enable this service to be at its peak. And these posts will help to make the child helpline service effective. These will include the posts of IT supervisor 1, call operators 10, multi-purpose staff 1, security guard 2. It's a major achievement for this department because after the service was activated in 2019, there was just a lone staff, and you can imagine the success rate of such a service. So now that we have 10 call operators, it means the service will be faster, and complaints, if any, can reach through these call operators at the earliest. And also an IT supervisor with a minimum of 3 years experience in data management, process documentation, and web-based reporting formats. So this is a big leap forward for the department. Kani child helpline kadai na bentaki na bedon kam ke jingerap apa kidon kanu ke Diction Shitom Nadu Kabalong Smart Medical Shelter, Legal Aid, Emotional Support or Guidance. Di nak kini di korok semua sukher jakasa kejing erap haliang kaan kejing kersan yaki bat kejing ilam lenti yaki apa kidon kejing smoke ngilap play kini ke service pat baru sikata gidon tang niway child helpline administrator dari mentang sengi nasukna ajiban yang aman itu IP ba ngila sanction sa Southly post nak mentang gani ke service kini ke helpline kapan kentuk iway IT supervisor sepongot kipan sim ya call iway multi-purpose staff but armored key security guard. Dia child helpline number today, you not Kandai Pra. The helpline number is 1090. Ka Boundary Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council hak sing thok diang kalalum mi kejingalang bat ki klik nong sensyar bat kinong yalam jong kisnong kitau ki badan hapadang kejing ka japot bat kejela Assam. Banyakan halor kejing temu ke Sarkar Assam, bat ke Sarkar Meghalaya ban penbet no uput usam, jong kijaka ke badan hakitan kaput. Ya kini kejing elang lalum du chairman jang ke Boundary Committee ubak pencengan NCM ubalong ru Deputy Chief Executive Member ke KHEDC. Haga balairan lang ki MDC, ki CM, ki Sordar, ki nong elam snong bat kiwe-kiwe. Ubak pencengan NCM habai keren bagi nong pathai kubor ulong bagi balawan banesim benta ki kentup nakathan desh dumria ka bahab ka hima meliam ka bordwar ka bahab ka hima nong spung bat hima nong klau kanong wa mau tomor ka bahab ka hima soyong bat hima jirang kalangpi ka bahab ka hima nong mensau ka blok 2 ka bahab ha karat nong tung hima khairip. Ulong bagi patba ke basyong hakini kijaka kini mi patba habawan jurep ka Regional Committee jong ka Meghalaya bat Assam ban penpaw ke jengkwa jong patba bandan bed hapok ke jela Meghalaya. Uba pencengan NCM ula pensyairu bagi senang berkihima lawan ban ai kopi lang ikikot jaka puta syaka council hadian bagi ladap ban IT syaka Regional Committee jong ke jela. Kenang bagi council kan yo ban bot dian bat banekran ha ke jengelang jong ke Regional Committee. Ulong bakikot kisla ki baka council kalayo opediang la kedausai hakikot nadu kisnem Syajar Kandai Spa Tam. Balasyam bagi babun ki jaka ki hap apok ke jela Meghalaya bat kani rap shibun ban pensisai ke jingdan yo put usam bat eka history leng bakikot kisla. Bagi setunat tolong ba lajan baru ki right kiwan ban mikmat bat nakaliang ga right desh dombia. Pulawanu bong thai pada uklik nong sensyar
jong garai dombria hapo ka hima shlong ko por bat minta ka hap ka hima melim pat kunjuru na kalian ka right nong tung i im right bat kiwi lawan sim khairim lawan bat ka jing tendu jing daras ni kalong syai bang ikwa iya ka ba ipai ba ki basyong ag gisnong kin yami pai ba hakanu kan ko por ba ka hiar ka regional committee jong ka Meghalaya berasam ban penpangau pai ba ya ka jing lakoi jongki wil ke jongki ban ya don lang bat ka state Meghalaya jongki ibabun ki ong ba balingim ko ha Meghalaya bangi dei po hima melim balingim ko ha Meghalaya bangi dei po hima khairim balingim ko ha Meghalaya bangi dei po hima nong klau kata ka di kanorim ke basyai kata ngi skam ba ji klo imtraski kana ay ministry lagi nong yalam lagi right lagi hima isnong bat bada kaleng jongki kinang persyang ya kaban pensutu agi pai ba nong isnong kinang ba kanun ko por ba ke regional committee ki hiar na ka benta ka sport inspection minyo ya ka jing menjur jong pai ba ka jing mot jongi ban khot ikani jilang kalong ba ban pensutu igi pai ba nong isnong ban pen ko ngu ya ki da ka jing pensutu jongi bagi kuwa bandon bat ngi ka Meghalaya ban pen ko ya ka sorkar kamsyong hanga hangi kasyong hagi pai ba hagat usni banong ba yes ngi kwa bandon ha Meghalaya lada lala ban le ya kata kabalong ka way ni ki kriteria jong ka jingyakut jong gini atli ki jela kanirap sibun yang bangin yo biangi gitu kisyong ki ba ngila do berkata kumbaga pau na gitu ki kot kisla ha na kisnam ka kandai spa tam ka shaib ha bagitu kendo ki siap ki hap khamtam bagitu ki khat arkur iba hap ha to ka hima nong ha garai nong tung hima khairim kani kani yarap sibun yangi na ka benta ban pensisa hakmat ka regional committee ya ka ya jing sisa kat kum ka history lang bagi kot kisla ki basyai ban ro kata update ang kata ko marong epi pangidon kamru ya ka people's will kajing kamon jong pai ba bangi scam ba kani ro ko ngin job berkenang bagi kijaka kiba ia kerja berkata kin poin bagi hapo Meghalaya nang yesa pat ngini ka benta ki wai pat ki kubor ni sawan pai hadin kini kijing penmena In India, people in the age group of 15 to 29 years comprise almost 25% of the country's population. However, they account for 31% of AIDS burden. This clearly indicates that young people are at a high risk of contracting HIV infection. So be responsible, be the change. Get tested to know your HIV status. Download the NACO AIDS app or dial 1097 for more information on HIV and AIDS. Now PCN yang kenegajan mit ngena pai biang syagi benta jong ka kubor. Da galjing temu benele banrat dengkong ya ki kampen triam jong ki kenhon keng atiar ki pulit gejela haksini balang jong ka toyo ki leo kem ya ki khot jong ka kenhon keng atiar ka bethamai gejela ka bletip kerteng gom ka National Liberation Council of Nong Kendong NLCN. Deputy Inspector General Kipulit Eastern Range Udeves and Armarak ha ka kruwa kubor ulapan pau bakini ka kenhun keng atiar kle te alok bat ka kenhun kai klau NSCN kabana ka jalan nagalan bat ki dekhot ka National Liberation Council of Nong Kendong NLCN ha ka wat badengkong ki dei banet nagalan ha ka khatnyau tarek unailar bani ojing hikai pun tebet aka kamya siat ulapan te bagi pulit kila kami ki dekhot nakal leng ki jaka karilom khasi bat jantia. Kini gibasyakem ki kentup u chairman, u commander in chief, u general secretary bat ki area commander ke West Khasi Hills bat Jantia Hills.
Uwei unong penrung dekat bat uwei pat ubobok jeng thok lem bat laingut ki erang. Udeves NR marak ulapan pau bagi pulit kila register mokot dumai kini kebelasya akem barok bat lapan ngat iki hapok ke kendon IPC bat Unlawful Activities Prevention Act. Bat kejing tokit karang yat cekamat banyak akem seki wei pat kebedon bentah hakani ke kenhun kiang atyar. Ha kesini palai ki pulit kli akem suwe udukot na yodo ubedeu area commander jong NLCN bat barok kebelasya akem kila don kat wei ngut. Hakasi palai jong atayau ki pulit ke let bantam ya kawai kemet yap jong wei beriau na kamadan nelakai kabadan hajalu para. Bat kidang penlong ya kejing tokit banlap ya kedau tenrai jong kejing yap jong uneu beriau. Ya kini kemet yap jong uneu rang ba lalap deki beriau kebayat bayang na kini kejaka bat kumta kila pentip na Omar Dodge ki pulit jong hajalu para outpost. Hakaba kilalit ban shimno ikene gamet bat Raksha Civil Hospital Shillong na kebenta banle ke postmortem banlap ikadau tenrai halor kejingyap jong nu brio. Ki pulit kila pentip bahaduk menta kimpatip ke kerteng ne ya kejakasa jong nu brio. Bala subajur ba umde setiau khasi bat kidang penlong ya kejingwat beniak banlap ikadau tenrai halor kejingyap jong u. Ki pulit kila penpau bu nu brio ubala klatno ude ubaladon komba sop hosnam AA kerta. Da kejing Sokhia halor kejing penjabo ya kemariang ha kasi balang Jakartayo ke Ribhoi Youth Federation Lom Ompi Unit. Kalau abat iki arngut ki brio ki bamde ki try jela kat ba kidang bred bat the ki peleng pot harut ka Surak Umsning bypass ha ke distrik Ribhoi. Ki dekat ka Ribhoi Youth Federation Lom Ompi Unit. Kelio banbat iki arngut ki brio ki bamde ki try jela ke bedi kinong nya jong we ketrok kat ba kidang penhap ya ki peleng ki balapot harut ke Surak Umsning bypass. Kini ki arngut ki brio ki dei ki banyak ya ko bagi truk container ke beranu number UPRUACN hinyo san hendrio ke berang wan ban penhap peleng na silchar bat ki lapan hap pat ki peleng ki bomlong syo bat ki belas new ha kini gerut Surak Umsning bypass haduk bagalami ki jing sama eutung ke basyurkai bat keta ru wat ya kinong syong ke Lom Ompi. Na kaliang presiden ka RBYF Umsning Circle uba balapan kemen nong beri bad presiden ko Lom Ompi Unit uba hendrai marngar kila pentip bagi lalap iki ni brio ke banyak ekane ka truk kat bagidang penhap iki hajar teli ki peleng ki basniu hakane surok bad marmar hi ki dikot ke seng kila bad yaki bad laphar uban penkhot biang yakane ka jakar ka bapha atam bad pha thep biang hapok kane ka truk Klethuru bagaseng kadap daga jing Sokhia ke bajur halor ke jing don jongkum ki di brio ki baju bret iki jaklia baper harut ku surok ba khamtam ha ke Surak Umsning bypass ke babuk jing masisha ha kaliang ka kot ka kya ya gi pat ba nong song snong bat ki nong let nong wan. Kila pentip ru badang shen na don ki brio ki bamla aban itu ki bala bret ke wei ke masi ke balayap harut ke Surak Umsning bypass ke bala pen mi ru ke jing sma ke bashir kai bat ki dikot ke seng hi kilalit bantep ke ne ke masi ke bala shubret da ki reu klam akor. Na kaliang ke RBYF ke lebok senan da kejing maham ke bateng persya ki brio ki bajumlian ban berat pathar ke jaklia kamtam ki merat ki balayap ki bala ban penmi ke jing sma ke bashir kai bat ke bala ban kata ke kot ke kya ki pat ba bala da keseng kadang lap ya kum kini ki brio kin ngat ha ke jing penstom ke bateng kum shibenta ban penslur ki pat nong rap bagin penon kam da kesbo ke ba klem klek dawai ha ki jing thong jing tap. Ha kesini balang Jakartayo leple pat ba ya ke bio fertilizer unit ke beningkong ya ke jela ha ke snong kiem ke badan ha mau plang. Ya kene ke bio fertilizer unit na ke jaka penmi isbo ke beningkong ha ke jela leple do menteri rang ba ke jela Konrad Kongkal Sangma. Ha ke balai don lang UMLA ke mau plang uba Matthew Beyond Star Korba ki he officer sarkar bat kiwe. Kajing temu ban bo ekene ka karkhana kalong ban penmi ek sbo na ka benta ban pendan kam ha ka kamrap kamriang ka baklember dawai. Ha bakran na kajing yalang Konrad Kongkal Sangma ulong baleng ba kajing don kani ka karkhana kan penurlong ya kajing temu jong ka sarkar jela ban penkelano ekarap karyang syaka bam pendan kam ya kidawai ne ka organic farming. Ulong ba kathong jong ka sarkar kalong ban penslur ya ka kamrap ka baklam ai dawai. Bat kani ke karkhana kan penmi ke sebo ke baklem klek dawai bat don penbiang ya kani ke sebo aki yo ki hat ban penurlong ya kejing angnuat ban penlong ya kejing penmi iki marrap ki bam penan kam dawai.
Ulang ru baban pen urlong ya kejeng rap klem penan kam dawai ke bakongsan kadai banyo ke sebo lem kumta kani kejeng temu kan long ke besep ai. And we are here to inaugurate the biofertilizer plant here, and this will be one of the larger plants that we have in the state, and this is basically going in line with the state government's objective of going organic, and hence if we are not able to provide the organic fertilizers in enough supply at the right price at the right time, then obviously the entire purpose is defeated. And hence this biofertilizer plant is absolutely necessary. And as of now, we have a requirement of approximately 25,000 metric tons of biofertilizer in the state as a whole. And obviously the demand will grow as we move along, because we'll have more areas under organic farming that plans to be brought in. And hence this particular plant will to a large extent be able to cater to the need of especially the region, and even to a large extent the state as a whole. And I must congratulate the entire team that has been very, very instrumental in making this project a success. And we expect the production to start in about immediately, and by a month's time we should be able to start supplying the products, the biofertilizers, through the Agriculture Department, the IVCS, and the different farmers groups and the district agriculture officials. And hence this is a very big step towards going organic. And as I said, we will keep improving the technology, we will keep expanding it, and we are hopeful that with this particular plant we should be able to really push the mission organic in the state. And once again I congratulate the team, and I wish the team the very best. Banyale ban penitenat ke mau plang bat ban kring syu ikinong jung okai perthai syagani ke jaka. Hagisnya balang jangkateo la plepat ba ke travelers nest kabadan hagisnong kiem ha mau plang kablate ke junglot ke bakot kendai pusaulak tengka. Ya gani ke travelers nest la plia do menteri rang ba ke jela ukonrat kongkal sangma. Rengkat bat menteri ke tenat jung okai perthai ke jela uba polling do UMLA ke mau plang uba Matthew Beyond Star Korba kiha officer sarkar bat kibai-kibai. Late ya ke Travelers Nest lengba ke jingbai tengka jangka Meghalayan Age Limited lengba ke Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation Limited. Haga jinglot ke bakot kendai pesaulak tengka bat haga ke Travelers Nest kidon santli giyang bat ke restaurant ban penbiang ya ke jing dan kam jiginong wan kai da ke jing temu ban kentiau ya ke kam jing okai perthai. Haga ni ke sengi la plat pat baru ya pratli ke Prime Tourism Vehicles ni kali ket ikinong jing okai perthai. Habakran ke jingelang ukonrat kongkal sangma ula banjur ya ka jingdon kambhai kisnong kitau bani sim bentalang na ke bentaban kentio ya ka yok kot jong kejela. Ulong ba kejela Meghalaya kan omla ban penurlong ya ke jing temu ban kieu saprang tang da ke jing tresitom hi ke sarkar. Ndai kam ke jing trelang jong baro ban penurlong ya kania da ke bai trelang. Ukonrat kongkal sangma ulong ba kam jung okai perthai kedai ke bakong sanbha. Bat kumta ke sarkar ke persang bantau kilat kelinti ban yo kam yo jam ke bakot silak ngut leng bagi jing sangkam jong ki kenhon baper. And I feel it's something that is not incorporated in the current design. But apart from that, I hope that the rest of the area will also develop. And really, I hope that local tourists as well as tourists from outside will come. 5 years will be one of the most defining moments for the state of Meghalaya. What we have achieved in the last 50 years, our vision for the next 50 years will be determined on what we do in the next 5 years. And that is the vision with which we are moving forward, but we can't do it alone. Big states, big economies, speak about their model. We hear the Gujarat model, we hear the UP model, we hear the Maharashtra model. I tell people, no state is the same.
And hence, if we try to do a Gujarat model in Meghalaya, it won't work. Meghalaya is unique. Meghalaya has got its own strengths. And hence, we must realize those strengths, focus on them, and build our economy in a sustainable manner on those strengths that we have. And if somebody were to ask me, what is our biggest strength? I'll tell you. The biggest strength of Meghalaya is its communities. The way in the last many decades and centuries, the way our communities and the social structure in the community has upheld and worked and gone through the test of time to reach where we are today is testimony of how strong this institutional setup is. Will remember the experience that they have. The smile on your face is what they will remember. The kindness that you show towards them, that is what they will keep in their hearts. The kind of courtesy that you show towards them is what they will speak about when they go back home. And I think that is so important that we don't miss that part. And that's where the public and the community comes in. I urge all of you, have awareness programs. Discuss with the village. Discuss with each and every one. So that when the tourist comes here, they should go back with a magnificent experience. We want a magnificent Meghalaya. It will be only magnificent if each and every one of us is involved in it, and magnificent if our tourists who come here will have a magnificent experience. Ka executive member jangka Khasi Hills Autonomous District Council ke Bakhmi Yakiyo Kihat I Congress Mary Karpuri iloong bag District Council kan Pentrekam Purano yaka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Act Arhajar Arpuway nagabenta banyada ya kinongrap. I Congress Mary Karpuri habayakran bad kinong patay kubor iloong bahadian bulat kejala ulaay kejeng menjur kumta ka council kat sepentrekam no amardor ya kaan habro uput usam jong district council ke banlong kejeng kerku ke bakraw kinong rap ha ka ba anchim khyai kejeng ya ki bamat kinong rap kenthop kejeng shaot kilo ki marap bad anchim khyaru ak bedai bad ka baha kamiat jong kejeng de kejeng ri boper kejeng temu jong kenekaan kelong ban kentiu bad ban plelat ban penyak jauh ki marap bad kejeng ri bat bandon ru kejeng kuat jeng subah kejeng pentrekam ya ke kendon an. I Congress Mary Karpuri lepentip bak executive committee kan saburu ekador jeng marap ne ke minimum support price ke banlong kejeng rap na ke benta kinong rap. Bat an setaw ya ke agriculture produce and livestock marketing facilitation subcommittee. Ban pentikna babrok kilat jeng yada kan longkat kum kian bat ban buram ru iki hok jeng kinong rap ha ke bedai bat kejeng dia ya ki marap bat kejeng ri ha kiyo. Kani ka amendment act abang no amendment act kam de shu kabil kalong ka bakong san bha ka banyaram na benta ki nongrem kumbapi layu I na kapor sa kapor ki nongrem ki jongi ki ut ki nam habede bat ki marrem ki jongki haka jingsha khinya ben ya kador haka jingsha khinya ben kham tam e kine kani ka jingot kilo Dia kani ka at kani rap sisay kinong rap haba yadi mo hayo hat haba yadi yathit yaki marrap ringkat bat ya ki jingri jingdo kamdi tang ki marrap kani ka at ka kren ru ya ki jingri te kani kalong ka main objective jong kani ka amendment act te bat ka benda jong kani ka amendment act ru kalong ba Baman kiyo, haman kiyo kinong penyat, mo kum kini ki market managing committee. Kide banbu kerpang ya kini ka farmers consumer market area. Na benta ke jingya di ya thiet ya ki marrep bat ya kini ki jingri ki livestock ke begiong, mo. Dia kani rap shipun bah. But haman kiyo ru kindon kini ki subcommittee.
bagi khot kata marketing solicitation committee ka market managing committee kan constitute ya kini ki sub committee but hakani ka sub committee kinlong de khot ru kindai kinong die mut kinong rep but kini ki mahajan te but ka market managing committee kan constitute ya kani ka committee but hadin bakila de constitute ya kani ka committee pan kinyo ya ka jing menjur na ka executive committee dia sakawai dia ka banyarap ya kinong rep kani ka amendment act kadi halor kador bahakani ka act kala krenshai baka district council ka executive committee kala ban bo ya kani ka ya ki rates minimum support price kani ka banyarap shibon ya kinong rep habede bat kini ki jhur ki chap kinu ki mar ka ki wanra ayoro kani ka committee ka don ka bor ka bakan check makinum don any adulteration no food adulteration in the market di kumi ki jingri kini ki livestock ro ka don ka bor ka bakan check ba kide bandon ka certificate ka bala issue na ka veterinary ba kini ki livestock kini ki jingri jingdup ki banwanra hayo ki long ki bibit ki balong babit ba ki pat ba ki consume ti namar ba ka don ka bor ka baka kan khang sendon ru bat kinum la bandiru ti kita ki de ke brohoi ba ka ni ka amendment act kan trekam ti kham ta me haba PUE ba ha kini ki khundiat banai bala de ka don ka dikhi win habe de bat god kilo ti hang ni ru ngila ye beso habe de bat ka od kilo ba ka od kilo kan num dan shu ti kani ka akla kran shai ban num la shu ban od kilo but hayo ru kandon kani ka bakin ban khmi ban pet habe de bat kini ki non tribals ru mo ki non tribals ru kinum la ban khayi claim ka trading license but kani ka committee kan khmi kan pen lu di kita ke ber khai but kawiru lada ka don ka jing ya pher jing mut happening kinong rep but kinong khayi ru kani ka sub committee kala ban penbet ya kita ki jing e mo but kala ru ban de lakam ya ki babun ba kinong rep kiamat ki jing e te ka sub committee kani ka committee ru kala ban perking habede bat kani ka mo ka bangila ya kren na kapor sa kapor ya kani ka khayi binami ti ban penduna ban pendu sundan ya kani ka khayi binami kani ka sub committee kade bandan ka register ka babya bat hakata ka register kan hab ban bodien bat ban record ya ki try dukan bat ye ki nong shongwai brokhan bat ban pha shaka executive committee shaka EC na shaka department jong ka market ba kin pha man kasnya ba ngiru nginang ni ngin bodien bat ngin pet na marbale ba kani ka khayi benami kala jele shaba palan kaba nangne shakmat ru kidukan khalai mo kidukan khalai kidukan kiat ki hab ban pan shaka NOC na ka executive committee but tribals but non tribals ti kidukan ki bladon lupa ti mot kin chuan ban regularize ya ki ayu license ki jongki ya ka NOC ki jongki but kawai ka bakong san ka bangi ui hakini kisngi bala jale shisha ka jala ka jongi kede uni drugs ti bat yo drugs ru hakani ka amendment act la khang pasha but anum sha ban di drugs ban khayi drugs ne hado yo ganja ru hakino kino ki yo ki han bala dalam badan bapen khain ko mi kitaro kaladon ka penalty ka ban penalize ru yo no bapen khain hado shpo ja ka kala kran shai ba de hado
Ka Joint Action Committee of Shillong Western Bypass kebeli kekenhuan jang kitrai jaka hasumer ha ke distrik Ribhoi. Ha ke sesat jan jang keteu balala kalarai ban yang persya ya ke jingkam trai jang ka Meghalaya Energy Corporation Limited ya ke jaka kiputa jang ki banshna ya ke surak Shillong Western Bypass. Da gejing sokya ke bajur halor ke jingkam nong genti da gibor ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL ya ke jaka jang ki nong shnong ha ke than sumer ha ke distrik Ribhoi. Ha ka khat tarik unailar hajar pulai ke Joint Action Committee of Land Owners of Shillong Western Bypass. Kilarai banyang persya ke jing klu dan bor jangan ni tenat bat banyak kon ya ke hok jangki da ke badawan ke sarkar jela bantu kelar nok mardor. Ka jingmi jang ka kenhuan kitrai jaka bantau da ke Joint Action Committee ki bakentop iki prapongut tami ki trai jaka kalami hadian bagi sarkar jela kelatmu banchna ke surak Shillong Western Bypass ka ban kata ya ki kato ke kishnong ke badan haga distrik Ribhoi kumju ru ya kishnong ke bahab haga distrik East Khasi Hills. Habakren ha ki nong tho kubor uba dun kupar sumer chairman ke Joint Action Committee ule tho baga kenhon gitrai jaka ha ke distrik Ribhoi ke bakentop ek than sumer kila shim ke rai ke beteng e ban yang persya ek jingkam nong kenti ke tenat MEECL ba ki jaka ki ba ke sarkar jela kan kata ha ke jingshna ya ke surok Shillong Western Bypass. Uli itu ru bagani ke jingkam jang ketenat MEECL kalapen bitar kitrai jaka ke badan kumbah prapungut tamiyai ke bela syong lasa ha kini kishnong bahab ha kathan sumer mentari ki phopho snem bat ke badan ru ki kot kisla ke babiang ke beladat ban register ha ke office deputy commissioner ne ha ke office ki dorbar raj bat ki dorbar shdong. Giloong bakim persya ke jing tumu jang ke sarkar jela banwan ra ke surok na ke bentaki kampen roy bat ke jing sok ha kalet kawan jang pat ba namar ke jing kim pelat ke surok ke nong ba Shillong ndrai ki persya ke jing kam jang ke tenat MEECL ya ki jaka jongki syuk na kaliang ke Joint Action Committee ke larai ru banet bo da ke jing ujor sya ke sarkar jela ha ki kendiat sengi banwan na ke benta bandawa bantu kelar ya ke jing le jang ke MEECL. Bat giloong balada kamdon kanu ke jing shimkhya nagi bor ke bedai khmi nakaliang ke Joint Action Committee of Land Owners of Shillong Western Bypass kim banse ban chiempat daki bekilat ki bateng e. Nga ngala song na du snam yu ku ar ni. Ngam chim yo sko ke jing sot ke jing dawa i e a. Ngabiang la ki kot kisla la de registari ki ka bro. De tang kata. Habai de ba jing wan kam no ka MCB bat phis ngom no. Ngam sare namarang ba kadai ga Jakarta lah ngala biang de ga jing thot jing tar baro Masih ada sekarang. Orang ba senong dang long u ba po si imle sekretari u ba bong te kadang biang gikot gisla gi biang lot kamdan jing muri hura te mentah ka ni ka bypass tengah ngabla sa rukun thai tengah jenjar ke sanongan lai nga dawa i hok le jong i bangade nga im sok im sang ndon nong penhuri hura yang ang ni nadu usnam du ko ar nga chong sok ndai ka jaka kalong ko basliu tam kan ni ndai nga sa ru kan thai marwe ni nga chong ngam tien ya ka hok le jong nga karpan na ka sarkar bahkan le i ai halor kan ni man le teng e namarkan cukam ko na ta kaya isok teh kalanti jong ka kham den mo penthut manang manarok ya dia belikan cuan kam Lusun kong kalau bangi pediang soba ya ke Shillong Western Bypass kani ke Shillong Western Bypass kalau ke menteri ke Bakrau ke Jelah ini hamtan ke distrik ini bat UP manai ke jing denggali bajur ke kalau bangi nang pediang soba kani melang DC ke awal hari melang government ga notify untuk ajar kuwe banshim jaka namanta ke Shillong Western Bypass Kalian ni nong song ni try jaka ni pediang sobahai kani mat ni kuak ru ni dalam mo soka ni kuak development ni bo development khamat ke ke maksud si kalau ba pelong ini bagi song yang bagi para try jaka ini dia kumba prapo tuli prapo mut ki try jaka tabang semua sekarang kami ke jingklim jong ke MSB ba kani ke jaka ha apa kondisi dengan situ ipi kalau ba baru pilan wasni ngidon ke land dokumen kita lagi register, aku ada DC office, kita register house im, ada washing betul. Kita ngilong genuine, nasa lagi post le mani, hal ini labun, kita lagi baru nasulan tiap mereka,
Ini berkiwan lima illegal, ini kiwan lima the legal process. Berkono. Tu mengikut baga gari jongi ke hapus schedule. Ownership jong kerjaka, jong try no siap. Jadi, mo, lama ni ke private land, lama ni ke klan, kerjaka kur, kerjaka mo, komiti land, kerjaka ras, mo, kilong ta. Jadi, ini kilong ba, ako no kondong rem baga MSL ke claim, ya kani kerjaka. Lalu ni portfolio nak sumeri, kerjaka. Hoi, lajin baga day, nang tina po badan bala, bu kami SB mo, la di market ini ada gate ni accept ni kami semua tiada jaga apa ka area tu kan ye kau ke bangi lap ni ba mesbi ngila house nem la dep por ba kawaya ye ka full por ba ni idon ki ke jo igaja ka ba ka mesbi ka claim kita jaga hati tu la usa bahap semua rumah again kalau stop payment ya iba hanseling lihat ba hanseling do ka jaga yung manusia sume rekabla hadin ni challenge in the court of law the DC office ka release ka commission meeting tiga ijingklim jo commission bi hangi ownership lo ka shulong bet only with the ma kam don kono lo ka court sla ban substantiate ban penjisha ya ownership juga ngila don ke meeting maki mesbi menchua gi bor badan ni ong to la fiklim ba ka diga jaka jongpi nama gam SB kan hap hiet jaga nanti pak ba lam ni simet lani kur ni jong garaj singi pin kau lana pila sim ni jaga pin i jaga payment bo sho ba pila sio ka ba jaga gamis bi sio ikita jaga kum kita ki kot sla hamna te kadi ni so ba kani ka kam western bypass kadi ki issue ka bala keren last time hapo session hapo assembly bala race MLA mak roli nama kan Shillong Dauki bypass Shillong Dauki road kalau dili bypass nama jinge rejing denggali dengan western bypass kalau very important project the government ba nala ban east ya ka congestion traffic kila na ka sarkar ka acquire ka jaka and ship lana umsiu by compensation ya ka jaka ni ki building jongki ye jongki nakaliang ni komiti nglarai na kulo kesul bangin persya ya ni Western bypass ni persya alo ladang ngimyo ya ka hok ke jumo nama bun ibala thid ke jaka sim na galun ke jaka ni tigron ni lada umdon shu lada sim ke jaka banam ta surok lada kimyo pat ban thid ta kowe sei gine ibun ginong rep ibun gi badan jaka tang mo kowe atli kinya lada government kaya cekmat, mengapa ni kasur jadi kinong song ni try jaga, ngirup imbansi bang persya. Mengi persya agak orang apa? Kalau nombor kita clear, mending mengi persya sudah, ni persya alo kajingkam dengan BCB ya kan kerja kenop siapa ni. Lalu yo, kalau kita yang mengilai ring line, ni hak produce dokumen, kau jaga. Jangan lagi kalau BCB ka ai kilai, ya electrification. Tinggal yo, dia bentar contradict. Telah ada lagi maka kam dia ni ka jing start ng sarkar ni kwa wa project ko nurlong ni kwa sarkar snap dem ni ba jong jong raja ka mo ba perkhat dem ba ngido ni jaga ni si pimpin jaga ti ngilalong form ba ngin seminar ke delegation man kendo government ban ya price ni submit ke memorandum sa sarkar ban ban solo lagi jinge lada sarkar kam siu kalau syai bangin persya ya Yusuf. Lada kanu nanti lalang ni hak pet dengan 3 ni persya adi ban ni hokio yang lek yang sa ali ban lek syai ko do ngin lek bangin dawai ko apa jung kata ka digarai ka ba ngila shim men meeting da gajing temu benelek ban kentiu ki samla ke distrik Ribhoi bad ya kayo ka kot jong ginong rap hagala singi ublay jong katayo la plepat ba ya ka prime hub bad ya ka processing unit ban san ki jing bam bapher nau sotrun ha ka shnong dihar ha ka distrik Ribhoi kalong kasingi kabansa akan mau no kabantagi pat nong rap ka distrik Ribhoi bat kumjo ka kanhon Integrated Village Cooperative Society IVCS kabakrup isibun tri kanhon hapo jongka hakaba haka khatsau trik unailar arhajar arpulai Menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal sang mau lalit ban plie ya kejaka ban ai jingi kai bapher belatip kum ka prime hub bat kumjo ka processing unit ban san ya shibun kijing bam no sotrun
baladat banshna hak snong Dihar hag distrik Ribhoi. Hagini kesengi lawan banedon lang do MLA ke Sning constituency Dr. Celestine Lingdo ke MDC ke Sning ikong Magdalene S. Maulong bat kiwe-kiwe. Habakiran ni kesengi Konrad Kongkal Sangma ulamat pang halor gejing mentoy bagi pat nong rap bat ki kenhun trekam lajong hag distrik Ribhoi kila banyo lengbaga prime hub bat ka processing unit. Kepada hi gejing temu jong ke sorkar jela ban penmi kilat kelinti kumno ban kentio pat ekayo kokot jong ginong rap bat ki baseng kam lajong. Ulang bakane ke prime hub kam day than tang ban kentiu ki kam kejam narikan day rukalat ban penklan iki kenhuan boper bakin nang kiau nak wei ke por syakawai pat ban ya ke bajulong haki por ke belalet no leng ba ki jing hikai ban penklan iki nu ki kam ki kerdan boper ha ke bedai pat bat ka processing unit Konrad Kongkal Sangma ulapan pau bakane ke long shisha ke jing mentoy ke bakrau na ke benta ki nong rap sotrun. Haga bamentakin lat ni gijing bagi Jumat baru asyikata kam tam hak bayadai bat kajaka sumar giso bandat na kajing pun hendrai menta on laru bansanya shibun gijing bam no sotrun kum umso kajam bat kiwei. The government has started focusing on certain products which we are producing well, but we are not able to market it, and hence we have decided to give a special focus on these kind of products. And pineapple happens to be one of those products. And as you're aware that we have already started marketing the pineapple to other parts of the world and the rest of the country also through a lot of marketing linkages. But at the same time, the best way is to actually have value addition. And hence, if you can see here in the background, we have tied up with a company from Bangalore, and this is now being sliced out here. And after the slicing and all takes place, then we can see that it's been kept out here on this side. If you just pan this side on the right side, and then from here it is taken there in those freezers. You can pan out there in those freezers, and there in the freezers it's kept so that they are able to then package it and then transport it outside. So this is really a pilot project. We are hopeful that we will be able to do this for other products also. And I must congratulate all the stakeholders and our agencies who have come from other parts of the country also to be part of this program. And successfully, as I said, we have been able to take this. It's a trial run, and hopefully now we will learn from the shortcomings and we'll be able to improve things. And I hope that in the future, the processing sector and the overall packaging sector will really grow in the days to come. Hakala asngi ublay jong katayo ke office jong ke District Urban Affairs ke District Ribhoi rengkat bat kenong po town committee kila penlong ya ke jing rakhe Meri Mati Meradesh ne ka khandau jonga ke ri jonga ha ka balapen ko buram ya uba helping stone nong se upulet ubala klat no ha ka jing syasiat harilom garo Shibenta na ke jing rakhe ya ka Meri Mati Meradesh ke badai ke benta jong ke jing rakhe Azadi ke Amrit Mahatsaf Haga jingyat lenti ke banyuk san snem ka jingyok la lut keri. Haga kat sau trek unailar arajar arpulai ke office jong ke District Urban Affairs Ribhoi rengkat bat kenong po town committee. Kila penlong yakni ke program da ke bapen ko buram ya uwei neki pulet. U helping stone nong se bam kuah hedwar ublay ubala len la de ke jingyem haga jing syasiat harilom garo. Nalor ka jingpen ku buram menu pulet bala len lade ban chakri kari bagajat benriau bala IT ke jingpen ku buram haga kurem juu ikong ti nongrum nakaliang ke District Urban Affairs lambat ke nong po town committee kila penlong ru ke jing thung dieng bat ke jingyat kejat ban ra kalama lairong jokari hayo molong lawan banishim benta ke program da Raja Brahma u project director ke DRDA bat kibe Habakiran ni kini kesni Raja Brahma ulapan kenmau baya kini kejing rakhe Meri Mati Meradesh lapan long kerpang da ke sorkar pedeng. Hagaba menteri rang ba adu keri Narendra Modi ukwa ban pen kenmau kejing dan lade jong kiri ukrau kibala len lade ban penyo kejing la lut keri bat kumjo yigitu kiri uslur kibala len lade na kebenta kajat benriu. Hagini kejuk kesni nakliang ke umling CNRD block lembat ke dorbar snong Dihar. Kelayok ban rakhe ni kejuk ke program bat penkup buram yau alfayas kamdet bam kuah hedwar ublay ude pulet jong ke second MLP battalion u balalan ela kejing em nege benta keri bagajat menriu ha kejing ja ke bas ngosi harilom garo ratu mincing topi tuma tiket balong unde brio balong pembar local citizen di balong public
and land sacrifice. Sisin are found in uniform to dress the call of duty firing line on. Unjupe, Unjupatat, and Kunbe, Golden Simple, Valley and Aljuno. Gadao, the freedom of your Indian Saturday. You can now belong in your freedom 1947. You know, in another Lamenem in Bo to the Lama, we celebrate with great honor for us. Tamba, Ajibem Jomini, Tamba, leadership, central leadership in Gandhi, or national leader, the father of the nation. Belong to Kamat, Rat, the freedom movement, or non-violence movement. The Jews see the freedom fighter of fight for the freedom of India one day, on some set of leadership one day, Andre, Nanaga, Raspa, Sane. The next year, the North freedom fighter Jomi, long, same Jomi, Mr. Singh, Tungam and Sama, Kianova, Mora, the freedom fighter. He had to stand with the studio job. He became freedom fighter in post-school chapter. In Habimika Kondro, the local village freedom fighter. All Jantia Master Roll Workers and Labour Union ringkat bat ke Union of Cook Cum Helpers PM Poshan Meghalaya. Haga sipale jengkatayau kila penlong ya ke General Meeting ke Baprajongki haga madan kawang ha umulong. Bat haga ni ke jingalang lawan Banishim Benta do Menteri Rang Ba Kejela u Konrad Kongkal Sangma. Hagani ke jingalang le don lang usembut Menteri Rang Ba Kejela u Ba Asnyaw Balang Dhar u Deputy Commissioner ke West Janta Hills u Ba BS Solia u Superintendent ke Pulet u Ba Si Serti bat kiwe-kiwe. Kinong tray master role hagani ke sengi kila pen ku buram yo Menteri Rang Ba Kejela halo ke jing pen kieu ke tulap ba dia ka honorarium. U advisor jong hagani ke seng u Ba KL Pariat hagani ke sengi ula IT ke Dorkas u Konrad Kongkal Sangma. Ban kerpat ban bahak shipau na kesispa ak yo kam yo jam naga benta ki kun jong ki bateri bela bat ki kun jong ki cook kam helper PM Poshan bat barailat ki bateri bela hak sarkar ban chok that Jakarta onda ki lakenjo ndru pu arsnem karta om shu san pu prasnem bat ki lapen paru ke jeng e ke baik kendo man la kapor habakran naga jeng yalang u Konrad Kongkal Sangma ulong bagi nong tray master role ki mat ke jeng e namar ke jeng mamyo tiknai ke jeng siu Komta ke sarkar kelishim kiai kani bat kan pen step no ikani bala bathari ketrat platengka jong kejela bakan siu lupa no hadu lai benai ban pentikena bagi jing siu ketulap kan long ke batikena Menteri Rang Ba ula kular ru ikinong tray master role bat ia kinong syatja bak sarkar kan chim kiai kijing e jong ki na do kijing siu ke cuti ki ba armet bat kiwe-kiwe kijing don kam Ka sarkar jela ha kala asgi uble jeng katayau kala penmana ban penlong ya ke Shillong Cherry Blossom Festival ha ka khat nyau khat pra bat khat khandai tarik unai wieng menta ke senam arhajar arpulai. Bat hagani kata masa unong ruai bapau nam uranan kiteng bat ki kenhun tem baper na keleng kiri kinwan ban pensyong shet ya kipat ba. Habayekren ba kinong patai kubor uba pol lengdo. Menteri Ketenat Jung Okai Perthai Kejela, ulong baya ke Shillong Cherry Blossom Festival and penlong haga distrik Ribhoi. Bada kejaka an sepen menapat ba kam hadien. Ulitho bahaga ni kata masa unwan ban pensyong shin ikipat ba da uronan kiting ubelong nong ruai ubapau nambha. Bat ki kenhun nong tem na keleng kiri ki bagentup iki Pink Panda, Jonas Blue, Hybrid Theory bat Kenny Musk, bat ki kenhun ki bapau nam ki mana Kejela. Kini shim bentah kena kata masa kiba kentup iu ba Lu Majau, Snow White, Meba Ophelia, Daminot, Somersault, Empirical Tribe, Lok Pante, One Job Soklet bat kiwe-kiwe. Haga snem kabala let ya kena kata masa lapan sangi no namar ke jingja haga shnong mukro. Haga bandrungut kibreu kala sya siat diap kiba kentup ya sangut na Meghalaya bat uwe Forest Guard na Assam. Walai ki tiket la dep bande ki pat ba na gebenta kini kata masa kinong penya ja kata masa kilamat ke jingdo nong ke bakot lai point hendreu klor tengka unong penya ja ke Shillong Cherry Blossom Festival uba Jason mana ulong bagi la dep ban penpai biang ya ke pisah ke bakot iwei point arsan klor tengka sya ki pat ba ki blatiet ya ki tiket ban na gebenta kata masa ke menlong mentaga snem kilobuk thong bakin don hadu kendai pawajar ngut ki breu ki banwan sya ke Cherry Blossom Festival
See, as I indicated the other day, the tourist footfalls in Meghalaya have almost reached 15 lakhs. So this should be the crescendo. As part of Shillong Cherry Blossom Festival, we have a very impressive lineup of artists, and these include Ronan Keating, Jonas Blue, and Hybrid Theory, which will be playing a Linkin Park tribute concert, and Kenny Music. From our very own hills, we will be having Blue Majau, Snow White, nearby Ophelia, Daminat, Somersault, the band Fantasm, Empirical Tribe, Street Stories, Banjob, Not Pante, DJ Zithan, DJ Fabian. As part of the festival, a lot of other activities also form part of this year's Cherry Blossom. We will be having food court and beverages, experience zones, kids play zone, karaoke contests, installations, games, graffiti, indigenous fashion, ferry wheel, zip line, etc. Uba poleng do ulong kita masa beper on sepenlong hakaleng ki benta jong kejela. Panra sejrong yang gadur jong kejela Meghalaya kum kata kejaka kebabyang tamah pokeri na kebenta kinong jung okai perthai. Badan sedang ya kata masa de keba penlong ya ka Megha Kayak Fest kebalai sngi ha ka khatar do khat sautrik Urisa wa kisnong Umtham ha ka distrik Ribhoi. Ka Shillong Literary Festival kebalai sngi ha kanong ba Shillong na do ka khat sa do ka khat ndru trik unai wieng. Ka Shillong Cherry Blossom Festival na do khat nyo ha do khat kendai trik unai wieng ha Ribhoi. Bat segibai pat kita masa ki ban sepenlong ki kentup ya ka Megong Festival ka Winter Tales Festival bat gitarik na gebenta kini on sepen mana kam hadian. Halor ke jingkeli babun ki kentok jor ban penlong ya kita masa. Unu Menteri Sorkar ulong bagi nong kentok kendon bet haman lagi jaka. Bat haga jing shisha bon ginong tem nong ruai ki syam jing ban kamai jakpo namar ke jing duna pelat kilat. Bat mentala ai ya kene kalat bat jing mentoy bat kane kan om dei tang ya ki kenhuan ki ba penlong ya kata masa ni kinong ruai hendrei kendon bon ru ki ban yo jing mentoy lengba kini kita masa. Menteri Sorkar ula pentip ru bah kesenam banwan on sepenlong i program man la kapor hau sosotham auditorium bat haka lariti ne keblatip mencoy kum kesik pak bat kane kedai namar bagi ladan gijing dawan ki brio ki bawan kai sekejela ulong bayak ini ke program an penlong da ketenat arts and culture renggat gijing kersan jong ketenat jungo kai perthai. Capping this slew of events, we will also be hosting the Shillong Blues Festival in the month of January, tentatively in the month of January. The Shillong Blues Fest 2024, scheduled for January the 6th, will have a constellation of performers including Rudy and the Cool Cats, In Temptation, Quiet Storm, Tony Balsam, Kapil Chetri, The Last Band, Even Flow, Rohan Singhal, Arjun Sen, All-Star Band, and Esar Nurani. Hashua bini kami ki kubor ke berangsa ngena pai shipor syakini ki jingpun bana. In India, people in the age group of 15 to 29 years comprise almost 25% of the country's population. However, they account for 31% of AIDS burden. This clearly indicates that young people are at a high risk of contracting HIV infection. So be responsible, be the change. Get tested to know your HIV status. Download the NACO AIDS app or dial 1097
for more information on HIV and AIDS. Hashua bang ne kami iki kubor ngin pekan mau biang ipi kimat bakongsan jengok kubor mentah ketayong. Syongkun ke jeng rakhe ke jela ya ke sengyo lai luat bah nyo punyo. Ajeng menjur ulat ik artli ki bil ka Khasi Hills Autonomous District Council. Lum jingelang ka Khasi Hills Autonomous District Council iki shnong ki bidan jing ka jab ke jela Assam. Kem ki pulit ki nongelam bagi khot ke NLCN ke kenhon ke apiar ke bathamai. On one way Ronan Keating but kikan huntem na keleng haka Cherry Blossom Festival. But serta kipat ba bajabo bat smayutong ka parking lot akle yodo. Kum shibenta penilai ban kentia we kasap kapong jeng nang kai basketball. Ka East Khasi Hills District Basketball Association kala penlong ya ke Independence Cup Open Basketball Tournament ka baar ha maulai nong pedeng basketball court ha kanong ba Shillong. Gani kejingnya kop kelas sedang hak ap kandai terik unai tung bat lapen kot pat hak kat san terik unai lar kum shibenta jong kejing rake ya kesengi yo lai lot keri. Hak kesengi penha perdai kani gelumpung yelak kai lawan Banedon Lang ka director jong ketnat sports and youth affairs ke jela ikong Isa Wanda lalu kum ka Kongsan uba sambor lang dingdo kum usumbot Kongsan kinong kit kam shnong kemolai nong pedeng kinong yelam ka Meghalaya Basketball Association bat kiwe-kiwe. Haga jing ko ka final ha pedeng ki kenthei ka Shillong labet kleyora ikanam la ado da ka bapen rem ya ka dubak da sop khandai la sop san basket. Haga jing ko ka final jong kishin rang ka Onyx kala yora ikanam la ado da ka bapen rem ya ka Salesian Youth Movement dah nyupun riau lah nyupau basket. Haga ni kesini lasam ki kusnam kinong job bat ka kusnam most valuable player ayo da ka Yairi S Sangma nagi kenthei bat Jason Bakai na kaliang kishin rang.
Karibhoy Boxing Association haga jingi trailang bat ke Meghalaya Boxing Association haga sing thok diang jaga tayo kila play perda ya gajingi kop ya kura ke balatip kum ka BFI East Zone Elite Men's Boxing Championship ke Beningkong haga madan Kurkalang Haboy Rembong. Haga babun ngot kinoy kura na keleng jela kilawan bani Shimbenta. Kani kejing lekai kelalong kebaitenan. Ha kebalawan bani kun da kirang kura ke betebet nagi South li jela bakentop ya ke Meghalaya ke Assam ke West Bengal bat ke Sikkim. Ha kasni kesini sedang jong ke Lumpung ya kura la saki ya kesap jong ki samla na kani kejela ha kabana preng ki saungut kirang ya kura jong kejela Meghalaya laingut lalak ban khor ya kejing job bakentop usan jif maskul ubalala ban penliam urang ya kura ke Sikkim ukrau bok marwen ubalala ban penliam urang ya kura na kejela West Bengal ubalnas sangma ubalala ban penliam urang ya kura na kejela Assam bad Daniel jerwa ulah sya penliam no ha urang ya kura na kejela West Bengal. Lawan bantle perdai ke Lumpung ya kura do Raja Brahma ADC ke distrik Ribhoi ha ke jing dan lang probok pasa Assistant Director ke Sports uba John F Karshian Working President ke Meghalaya State Olympic Association bat kiwe. Blue is the winner, Sanjeev Mathur of Meghalaya. Daniel Red, Vikas Blue, first round. Suraj Lingu of Assam. Suraj Red, Prabhok Blue, first round.
Kipat ba kibalit bawan lengba ka kli yodo kilamat ke jing sertok na ke jing sma utung jong ne kejaka penyang kali. Kabel isat metro ha keban yat penyang. La komba omdon mano menuru kiban pet ya kene kejaka penyang kali. Kayodo kene kayo ko berem bat kebahe tam ha kejela. Ndrai kene kayo ru ka kring ye kinong jung okai pertai bat kipat ba na keleng kejaka. Kibobon kipat ba kiban kitan nong kendong ha bakilet si yodo kirung nang ba kasurok kabadan ha kli yodo. Bat bon kilalet de kejing bamban se kli yodo namar ba kajor palat kejing dheng kali ha kene kejaka. Namar kejing penyang kali kat sebalap jong kinong nya kali. Klam da perkat iki waipat. Kani kejing dheng kali kam sum lakot tang ha kene kejaka hendrai kelapen mi ru ya kejing dheng kali ha kejaka kebadan marjan. Kejing e kam dai tang ya kibalet di kali kli yodo Hendrai wat ikipat ba ke bayat nak kena katan. Ha ke ba ke lapan pau, ba ke lentiat kalong ke bajabok ba, bat ke basmai utung, kam tam ha ke por bajur uslap. Kipat ba ke balet syaklik yodo ke lapan pau ke jing bitar ba ke jing penyau, namar bagi sakut daki kentan nak ke jing dahang kali. Bat ke hap bandring mensim ru ke jing semai utung kena katan, ke bami na ke jaka penyang kali, neka parking lot klik yodo. Ha ba pet ke jing long jing man jong ke klik yodo. Dasaki bagi kali he, kiwan ban penha biki mar ki mata ki babun jaj. Hendrai kini kejabo la syubrat pathar ha ka parking lot bat kani om tang bakal penjabo ikan kejaka. Hendrai kala penmi ru ya ke jing semai utung ke basyurkai. Mensua ngila ya keren tong ba sulong ka jing ya keren ka susah pot tu. Ya keren kitu ginong penyak tu ya. Nong pe kini ke blok ne ro ndak kan kuat kan bakat alhamdulillah. Malah dak blok nang tei ni sini hadung ina voice ne ngelak Islam ngelak Islam tentang sekenta kita tam sakot nang tei ndai ngang akam tu ye gitu ginong penyang tu hatu hang tu haswa ban poy ka jaka ban lum ka jena hang tu ngi kerpat ki ban penyang su tu taksi ki bayang lat mo ba namar dei tam na ka daw jing gitu kawan pen blok yang ngi sini ban rung ngi hab ban Islam ban mi ngi hab ban Islam lada gitu fi aberking hang tai terpenduna parking yang kan, penduna nangi parking ngitang bas ngitang 4 kelas ni stain lakhe kali indai ngihap snai kali, nomor boleh kejing blok ngihap 4 kelas, habang ngila 4 kelas kado, lakhe kali ladon ke masjid jar khatas pak kilo lakhe kali ngihap 4 kelas ban nomor kejing blok cing dhang kali yang tai, teladangi 4 kelas kado kelas ru, telada bidang penjangi gitu kali yang tai, semua ngi kerpat ya pi kinong penyat cong kene parking. Wang no ekto kecing blok nang tu kat bala. Ada pisau bagan kecing keren jong akum driver. Kabu mat jong pi wan ngene keren. Wan hangi ngene keren rangkat presiden jong ka asosiasi jong ke kerang berangkat presiden jong ke parking rukum jo udah johi ubangi la ya keren. Bat ngikir paru mardor bala da kalong kumno kumno. Lamun de sakmat ngikwa no ban yo da cat ke bakho chene sepo. Habai keren bat ki kato kene kipat ba kilong baha bakilet ban peniang ye kali jongki ha kene ka parking lot. La syem ye ka bayeng kali. Hendrai ki dapat ke jing lengo namar bakam semladon kanu kanu ke jing syem khia ban pen khuoj ya kene ka jaga peniang kali da kinong peniat jong kene ka parking lot. Kipat ba na keleng kilet ka parking lot kli yo do ban kiyo ki kali ban ki shnong jongki. Bat kini ru kilamat ke juk ke jing e kata ban yat ne ki jabok jaban bat ban yo ne yat leng ba ko ke bajabo. Kabalang ha ka parking lot. Kilong nalor ke jing jabo ba ke jing semai utung ke bas ngosi ke longpat ba ka porslap. Ki hab ban yat bat ban yo ki jabo jaban. Ki balang bat sapriang ha keleng jong ka parking lot. Ki pat ba ki lekentui ki bor ki bedai kemi ba kim dei ban kot tang ha ka ban sulum tang ya ka pisa na ka bai pen yang kali. Hendrai ki dei ban penti kenaru ban penlong ya ka jaka yang kali ke ba khot na ka benta ka bit ke biang jong baro. Nalor kani kile kenturu badai ban bo iki brio ki ban pet ikur kompeni yang kali hasilan ter jong surok hakli yodo kanang ba kan omdan ke jing tenro ki kali ne ban peniyang ki kali kat kom ke jing snobet jongki Mereka jing sistem ta ke bakam jur ke dei kan ke jabo. Ke jabo ngi driver ngin rum sepok ngap phong dak bot. Hari ngin phong dak slipar umlong. Nata segi penjar bro jaka bikin lek rum sepok kim not ban rum. Nomor balai
la jabo tan kiong bangen lek support mot mdon jing mot su namala dap po man ya jaka ban siong kali jumla su ban siong te tharai kine bro khat ki jing ni sikwa ban pen I ne knang ba kan lai no na kan ni la du kan ni sni sa ni smart kan yo no ya ka jing khoj ma ka jing jin jar hi pa ba ka dai ka dai kan ni tang na kan ka jing sma bon kan long khna ki bayong kli kan dia bai kala na kio na ya jaka kin di kala air ko bahai kum yo kala di kala air ko besneu kan ka japa masya sa pokrang bat ngere gi driver gi bay trailang man gasni bat jong baro ki kali ki bayawan yorung mi hakane ke parking tengaru kajing semjing jonga kalong ba abang iwan berung sene sepo parking wat ban pak simter ya gibre na po kali gimno na marabala kajing coba kami ridur bat ki parking haba coba girang dan ginang sar girang dan ginang pun khoj ka parking jungi hingne kinong pun khoj haba ki pun khoj kilum silang nang kim semlakat taginyot kanu pusin nga ngalakran igini ginang penyat parking berkinang penyat kali balai kene kanyut kadan hang ne po apar sat kilum hang ne kendang andre metati kila ya kaban hang ne kami kilakat tagamin kalang hang ne sepo kan sepo pangipoy kene ke jutiro dengin pon apa kam stang rum lang pon apa kam jelero kasil hap tadi pon apa kam stang mare pon la yok nyang kerja cungi kam kaget cungi terbar kandang kam jukhoi mar balai kajing coba kalang palat ngila dap likran nang tay manakane dang men kan mentai si benai trai si benai la don ngilikran nang tay gila khad to ka bahaya bakra ki ngila fair wicket hande tak jingla fair wicket cungki kalong tang najrong te haba kalong tang najrong kata ka jingkhoi cungpli kampat dan ngatarai ngakarpat ye gini gi basim kane ke parking ngatarai lada mangi kum gi driver ngimai bai parking ki sisngi yang ikenam sya bangin yaj yang ikinam sya bangin mi na kane parking na marbalai kyong balai ke binong jungi mai te yangi habangi asispa seno pibo to sispa kapatam nang to seno pibo ban bat kinong sar film dan nang ne bat ka jebor ka pamerang ka dor bagi bai parking hadu kata ka thang ma yangi ki driver ki banyak kali ha kane parking habangi kiwan ki bayi ngasam ki kena school ki basa school sine sasar tengina nang kendang ki ang banon simter na kali tang marpo yang nang nei kila phai na marbalai sepo mnurung kajing jobo kapam nang batai wat ban syang apo kali habangi syang kali kajing isma kapam ban batai kapam me daidur hadu double air kane ka jingkan tu jonga ya kinok punya kali ka ngakwa bikin kampanyeng kambaha no bikin penyat kambaha kenang ba kan suk iki kinong lek nawan bahkan like no nak blok ba khamtlam ya kane ka jingjabo bahkan khoj kan suba bahkan kipat ba kinong lek nawan khamtam yangi ki driver lek ki bala su im ja nang ne ngila su double air ba tang nak ne ka jingjabo ngi kwa ban kan tu ya ka office kumno kan lek kham kloi no ya kane kam khnang ba ngi kipat ba kan pensok ngi kipat ba kane jing jebo ngila dapan keren parking ha to gi bapai yang to gi basong to gi basim yang ngi ka ba khajana ki basim ba khajana ngi ngila ada ujorang to to sni ki pun ke ba parking sispa tinggal ban ujorang to yang balai ke ba parking ke bat balai par ka ching khoj kam dan ta ngi ujor ba ki wai ki parking kat no jing itanat ha ba ki her na kali ru ki passenger ki don kata jing subun men jing subun ka men sem ban her ba ngiru kali ngimla ban la khoj na mar balai ngila khoj ka no gur kam sepo ka bala palat ke jebo te parlok da ketu ngila poi skobokut jung tup ku bor jung ngi menta ke jan miet ngin se syambiang bat pile syam tayo ke juk kesngi bat ha ke juk kapor ku blai shibone kapor jong pi bat tiaso